मरुब पाउ पिजरी लेबाक मंगादा कोइरुबा पीएम मोदी हौजिकते मणिपुर चत्पा मतम ओइरे हाइना कांग्रेस लीडर जय रामेशना फोंदोखरे चाही ऐसे अमरनाथ यात्रा के पिलग्रिम लिसिंग हुंफुद्रा निथोई चचका मरिफुनिपान जम्मू के भगवती बेस कैंप थादोखरे म्यांमार के जुंताना मंडेलेदा बॉम्ब थाददुना अटैक चथबदा मियोई 3 सिरे इंडिया जापान अनि के मरक्ता सेमीकंडक्टर स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट नामनी एंग थमली अमदे हिमाचल प्रदेश इसिंग इचाउना मरम ओइरगा मियोय मापन सिरे ममी टीवी ने संदोकचबा नेशनल अमसों इंटरनेशनल पाव में ताबिरबसिंगबो वेलेंटिना सगोलशेमना खुरुमजरे पाव संदोंगना पिजरी मालम के तोंगान तोंगान बा लेबाक मंगादा निमित कयानी चलुरबा मतुंग लेबाक असिगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngarang दिल्ली दा हलखरे मोदी ना मतम काइथोदना मणिपुर दा थोकलिबा चाही अनि हेलबा क्राइसिस असिना अवाबा तारबा मियाम की दमक येंगदुना अहानबा ओइना मणिपुर चटपगे मतम ओइरे हाइना कांग्रेस लीडर जय रामेशना फोंदोखरे मांगना हाके गनत ट्रिनिडेड अमदे टोबाको अर्जेंटीना ब्राजील अमदे नाम्बियादा निमित कयानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना टूर चलुरबा मतुंग सगोलसेन निमित्ता लेबाक असिदा हलखरे मांगना तोंगान तोंगान बा मालेमगी लेबाक कयादा चलुरबा मतुंग ngarang लेबाक असिदा हलकपा मियामना हराव तयामना ओकले लेबाक असिदा मखा ताना लाकलिबा चयोल खरनी मोदी लेरबा याय महाक चयोल खरा लेबाक असिदा लेरिंगै मतम काइथोक्तुना हौखिबा चाही लिसिंग अनि कुल हुमदोइगे मे अहुमदगी हौरखिबा चाही अनि हेलबा मणिपुर स्टेट के क्राइसिस असिना खम थेंगना अवाबा तारबा मियामगी दमक खंदुना मणिपुर दा चटपगे मतम फंगले मणिपुर दा चतुना महौसागे इंग तपा खुनाई अमा हंजिलकनबा लेंगा के माइकैदगी पाइकटलिबा थबक थौरमसिंगे मतांगदसु यंगसिनबगी मतम लौगदबनी हाइना कांग्रेस के लुचिंगबा असिना मखाताना फोंदोखि चाही ऐसे अमरनाथ यात्रा सरुक यानबा जम्मू अमसुंग काश्मीर लेबा भगवती बेस कैंप की अनौबा पिलग्रिम लिसिंग 3,403 यात्रा असिगिदमा ngasiदगी हौदुना खोंसानबा हौख्रे हाइना एजेंसी की पाव अमना फोंदोरकले पाव असिन हाई हौजिक फावदा काश्मीर लेबा हिमालय सिंगसंग परेंगी खा थंगबा सरुकता लेबा सी लेवल की मीटर लिसिंग अहोंग चनिपान मरीफू रोम वांखटपा मफमदा पिलग्रिम लाख अमगा लिसिंग कुंठा रोमना लाइनिंग लाइसोंगा मरी लेनबा थबक थौरम कया पांगथोकनखरबने यात्रा असे था असिगे अहुमदगी हौखरबने अमसुंग मखा ताना यामलबा पिलग्रिम कयाना लाइनिंग लाइसोंगा मरी लेनबा थबक थौरम सिंगिदमक खोंसानबा लेफ्ट्रे यात्रा असिगे ऑफिशियल सिंगना फोंदोखिबदा भगवती बेस कैंप की नौना खोंसान किबा पिलग्रिम लिसिंग 3,403 असे चाही असिगे ओइना यात्रा असिदा सरुक याबा पिलग्रिम सिंगे मापन सुबा बेस ने हाइरे नुपा लिसिंग मंगागा चौंगागा हुंफुद्रा मरे अमसुंग नुपी लिसिंग अमगा चौंगागा मरिफु तरुक अमसुंग अंगा कुदमंगा अमदी साधु चामगा हुंफुद्रा निथोइना साबा टेम असे ngasi ayo अकनबा सेक्रेटरी का लोइनाना गाड़ी चनिगा मरी दा खोंसान के मसी थारगा कौजिक फावदा पुन्ना पिलग्रिम मसिंग लिसिंग हुंफुद्रा निथोइ चचका मरिफु निपान यौख्रे हाइरी
Myanmar junta gi khwaidagi anauba airstrike amada Mandalay awang thangba mafam amasong Karenni state resident force na control tawramba mafam singda bomb thadaduna micham taret haikre haire pau asin hai junta regime fighters jet na Karenni state ke manung chana leiba Hoso township ke Mochida ngarang numidang pung nipanlom tabada bomb thadake haina mafam adugi miyamna fongdoke chahi kayagi tin amasong 10 state mining gi mafam oriba ado Karenni resident alliance na control tawduna leibani bomb sing ado loloti khungangi yum kayada panduna kakpigani yum kayada panna chahi ahum amade nipan khakta ngariba angang yauna imung amagi miyoi manga hatke loinana atopa miyoi ani amasong bomb thadabada aduda seke haire panba yabade mamang thagi kun manga da junta ge maikaidage chathakiba airstrike ta Mochi town da mining gi thabak suba miyoi nipan so haikrabani Silchar Manipuri Autonomous Council Stemnaba demand tauba Khongjang Sangsingkre Assam State Atuba Matamda Manipuri Autonomous Council linkatnaba demand tauraduna ngarang Manipuri cha Kayana Silchar District ki maru oiba city ama oriba Silchar da Khongjang Sangsingkre Khongjang adu Manipuri Autonomous Council demand Coordination Committee ge lamjing makhada pangthokibani haire pao sida hai maseng yamlaba Manipuri Kayana Silchar ge marcher Khudiram Bose ki murti manakta pulap punduna Khongjang Sangsinke makoina Assam da athuba matamda Manipuri Autonomous Council ama lingnaba matam kayadagi mamangdagi demand tawduna lakibani Assam gi Chief Minister Hemanta Biswa Sarma nasu chahi manga gi mamangda semgani haina thajaba pikibani hojek state aduda Manipuri lak manga hena khundadna leribani hairi India da leriba Japan ge ambassador Ono Kechina luchingba maming leiba Japanese companies singi delegation ama official oina khongsata Gujarat leiba Greenfield Smart Industrial City ama oriba Dolera Special Investment Region da Thungkre Commerce and Industry Ministry da bafam asida Delhi Mumbai Industrial Corridor ge makhada leibani haina fongdoke Japan ge delegation thake khongsat asina India amasung Japan ge marakta industry ge lamda mateng pangnabagi chang hengalakle masina innovation sustainability amasung inclusive development ge magun hengalagani haike nimini ge khongsat asi saruk ama oina Ahmedabad da conference ama hokre masigi matungda Dolera Special Investment Region da chatkani delegation adana chiti asigi plant infrastructure amasung facilities yangsen ke khongsat aduda Dolera Industrial City Development Limited amasung National Industrial Corridor Development Corporation gi official singna loinaki hairi Himachal Pradesh ke Palu village da ising ichang maram oiraga imong ani ge miyoi mapan lekhidre hojik fawada asiba haksang mari fongba ngamle National Disaster Response Force NDRF na atopa haksang sing thibeki thabak kana chatere hojik fawi oina state asida ichang maram oiraga sikiba miyoi punna maudra matoi sure miyoi kuntra marina haksang fongba hojik fawa thiba fongdre John Kundagi hauna akanba maongda nong chirakibaga loinana state asige mafam ayamba ising thumjin ke ichawna maram oiraga national highway ama oriba maru oiba lambi chaniga taret thumjin khibadagi miyamda chawna khudong chadaba mayongnari hairi Mamang sahidagi India da saidangduna leriba Bangladesh ke hanigi Prime Minister Sheikh Hasina Bangladesh da sinaraknaba interim government gi luchingba
Mohammad Yunusna India da taksingre haire pau asin hai Bangladesh ke luchingba singna India ke akia khang piraduna Said Hasina bu losinuna thamba yaroi haire mahapu losina thamba haibasi afaba oroi maram aduna India na athuba matamda Said Hasina bu Bangladesh da sinagadabane Said Hasina na maram oiduna mamang chahida Bangladesh ke micham lising amaka changwa rom sikrabani haina Mohammad Yunus Khan lenga ke luchingba singna maran siribane Panba yabade mamang chahida thokiba misimina yauba lebak sinba thungna haurakhiba ihau amada thawai hingnabagidama Bangladesh ke hanige Prime Minister Said Hasina India da selakhibani Research scale 4.5 की सांगदा अकनबा युहार म्यांमार दा हाक्रे NCA report की matung inda ngasi ayuk pung 5:53 taba matamda yuar habagi thodok adu thokibani hauzik haukiba July 3 tasu Myanmar da yuar habagi thodok thokiba jahi asige March 19 da akanba maongda yuar habagi thodok ama thokibada Myanmar ge mafam kaya da amang ata thokibaga loinana miyoi kaya sikibani Thodok adugi matung inna tarakpada mayum makai lektraba miyoi lising kaya aruba lena narakpa yabagi fibamda leiri haina World Health Organization section warot piba lekrabane aduma po ngasi ayuk hakiba yuhar aduda yungkai amang ata thokpa amade mi sokpade yaukide hairi Nigeria da leiba yamna tamthiba bandit haina khangnaba Kakulai paiba amana ambush tawduna Nigeria ke security volunteer Humbudra Rom Haikre Haire pau asigi matung ina Nigeria ke security volunteer singna leibak asigi Plateau haina khangnaba mafam amada chatlingaida afaba makhali khulai matik chana paiba bandit group ke militant singna khanghaudana landarkhibani Haire Bandit Singh ambush aduda security ke miyoi Humbudra Rom secret Haire hauze fawda security volunteer Marifu asi asiba haksang phongbak ngawkre panba yabade leibak asida tongan ba khulai paiba well established militant singna landarakpadagi listing ani kun mangagi June fawda punna miyoi listing aniga chaniga Humbudra Rom haikrabane ning Nigeria da haukiba chahi kayage lan thoktuna lakhibani United States के President Donald Trump na ayaba pikibaga iroinana US की Defense Department na Ukraine na khulai piba amuk hokre haina official oiba pau amana haire khulai sing adugi manungda MM-155 के munition amasung GMLRS hairaga khangnaba precious guided rocket sing yauki haina maming matha taktoktaba official anina haike adom oinama Ukraine na khulai Piba ase akopa marol de official oina laukthokpade leitre US na yamna maru oiba khongtang lakhwalibase mamang chayolda Defense Secretary Pate Hasen na Ukraine da khulai piba leplagani haina laukthokraba matungdane madugi frame aduna Ukraine na yamna darka oiba Patriot missile GMLRS Hellfire missile howitzer round amadi atei polam kaya phangba ngomkide South Korea के प्रेसिडेंट ओरंबा युगसु फानबा सियोगे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना वारंट इशू तौक्रे हाइना एजेंसी के पाव अमना हाइरे ममांग सेगे मार्शल लॉ ना चना हनबा होना किबगी दमक हानेगे प्रेसिडेंट युगसु अदु फानबा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर जज नाम से जुन ना अरेस्ट वारंट इशू तौखिबनी हाइना यो हैव न्यू एजेंसी के रिपोर्ट अमना फोंदरकले Yukso yolna mamang chahigi December thada laibak aduda martial law chana hanaba thaurang lakhibagi damak mayokta lawmaker singna April thada impeachment motion pikhalaga president phambadagi lokthokibani
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯀꯣꯏꯔꯨꯔꯕ PM ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯖꯥꯏ ꯔꯥꯃꯦꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯔꯠ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯄꯤꯜꯒ꯭ꯔꯤꯝ ꯂꯤꯁꯤꯡ 62,834 ꯖꯝꯃꯨꯒꯤ ꯚꯒꯋꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯦꯝꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯅ ꯃꯟꯗꯦꯂꯦꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 8 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯦꯃꯤ ꯀꯟꯗꯛꯇꯔ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯤꯃꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9 ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ꯫